Chairman w'ekibiina kya NRM wa district ya Mbarara Prosper Twisekuragire niwe yatebekanisa urukiko rwahona rw'abesimbira ntebe ya kashatu ahabwa amagombora na town council zona mu district ya Mbarara okureba ko bakubasa kugira karuru kihorere Rekesta shenya Mbarara yitu kandi twasa kugishenya n'umutumanya twagenda twatiye umoro ko nyuma twagwinegeza Mbarara ya kati umoro ngene mureketirwa zo mu kigo cy'itu tubona karu karungi aho karagendera kubi bantumwe pate yitikiho kandi gwe twatandika urukiko rw'abakitebe cya NRM mu district ya Mbarara kandi rwahitabo munabe byo kwerinda abarabura bo bona barukwenda kureta kavuyo mu karura karaterwe nyenchakare taro reported kuza kwandika kutwaremwa shabaska koma abantu igana 5 ninga kwita ubabiri kure mu controlling a situation tuza kuchikora iki tukubashaba mu manyengu byone murabe mu organizing mukore mu kumangu security neza making sure ngo ya wininga tinkwenda mu nyinchakare ninga baje kutandika icyo uze kureba ndebe bamwe bakandisa muri muntero owa kwatana supporter wanje nyambo girota tinkwenda gukora that call from you mu myanya y'abibyo kwerinda bagamba hongwe basakuza muvuyo no wizwera rutoma town council ahwende gizo yamane ya hagati ya Grace Bagenyi Honorable Papa hamwe na Patrick Tumuhimisoro meyo bwahati okurugeranje nderwaho akaruro nakakutandika arashayina zakasheshe kaendera shamu kagazi yangwe kanda baratera karuru naba baraye baryo mu register ya NRM bonka respecting abo kuba kimwe abamwe barebe ngo nabo gwa bategateke kukareta mu ifuju konka twakwizana ngo twashomese bwaha abo kwerinda bona hamwe basitu baringa karukitu ngija kwa free and fair abo kuba bwizwera n'umutumo gwa Mbarara so Mbarara district wagamba Mbarara district mbareba bwizwera hati abamwe batina karu yise akaru ko kubutakine na butakine njo kurebera ne bantu bagamba bambagira ngo bwizwera aze bambagamba inayo ko ndekusa nyo am very optimistic ntiza kugira uburu peaceful Izero mudishatu arahomba ntibitu abasha ubururu bawutaraganisa we are only waiting for the time umurye cyo ni ishaba omuntu akarurukoro kashabiri reka omuntu atungo mugisha gwo kukatera otamutira muno kandi uko kumutera biri yabanaza kesi kandi kinakubenta kwenda ahabwa TV West and Aiden Bataringaya.